niyo modoka ndende cyane ibarizwa kuri uyu mubumbe w'isi. Ifite metero 30 z'uburebure ndetse ikaba yifiteho ikibuga cy'indege gishobora guparikaho kajugujugu. Iyi nayo ishobora kwizamura ndetse ikabasha kuba yanyura hejuru y'izindi modoka kandi nta kintu na gito izangijeho. Umuntu yitwaye asabwa gukanda akabuto kamwe gusa ubundi imodoka ikizamura mu kirere ndetse ikabasha guca hejuru y'izindi modoka zafatiwe muri ambutiyaje. Tekereza ubaye bitunze, ambutiyaje yo muri Kigali waba yiruhutse burundu. Ariko mbere y'uko ubitekereza banza umenye ko bidashoboka kuko imodoka yakozwe ari imwe ku isi, ikorwa n'uruganda rwitwa Vision Telematics. Iyi modoka yitwa The Ham Rider. Bana nanjye rero muri iki kiganiro aho ngiye kukwereka urutonde rw'imodoka 8 zidasanzwe ku isi ndetse zatangaje abantu benshi kubera imiterere n'imikorere yazo. Ese wigeze wumva imodoka ishobora kuguruka mu kirere nk'indege cyangwa se imodoka ishobora kwirukanka igasiga indege? Iki kiganiro cy'uyu munsi ntigisanzwe, mbese ntabwo ukwiye gucikwa. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ndakwibutsa gukora subscribe ndetse ukareba iyi video kugeza ku musozo. Giye tujye kubana muri iki kiganiro nitwa Omwe. Ngwaye ikaze. Ku mwanya wa 8 hari imodoka yitwa Watercar Panther. Ni imwe mu modoka zidasanzwe kandi zitangaje cyane ku isi kuko ari imodoka ishobora kugenda ku butaka ndetse yagera no mu mazi kagenda. Bene ubu bwoko bw'imodoka zigenda ku butaka no mu mazi bazita amphibious car. Igituma Watercar Panther ifatwa nk'imodoka idasanzwe kuri ubu niyo modoka yihuta cyane mu mazi muri ubu bwoko bw'imodoka zigendera ku butaka ndetse no mu mazi. Yakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa Watercar Inc. Kuri ubu ihagaze agaciro k'ibihumbi 135 by'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 173 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 hari imodoka yitwa Peel P50. Niyo modoka nto cyane kurusha izindi modoka zigeze zikorwa ku isi ndetse ikemererwa gutwarwa mu muhanda. Yakozwe bwa mbere mu mwaka w'1962 ikorwa n'uruganda rwitwa Peel Engineering Company rwo mu Bwongereza. Muri iyo myaka uruganda rwashakaga gukora imodoka izafasha abantu kunyura mu mihanda mito, bityo bakora imodoka ifite intebe imwe yonyine n'urugi rumwe gusa. Icyo gihe yari imodoka isanzwe, ariko uyu munsi wa none si buri muntu wese wayigondera. Kubera imiterere idasanzwe y'iyi modoka, iyi modoka ifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari, ahwanye na miliyoni 129 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Birumvikana ko atari buri muntu wese wayigondera. Si ibyo gusa kuko igeze no kwandikwa muri Guinness World Records nk'imodoka nto cyane yemerewe kugenda mu muhanda. Ku mwanya wa 6 hari imodoka yitwa